Danas pričamo o karikama koje nedostaju. Kad stvaramo novu naviku, moramo imati dobar plan. Zato ćemo provjeriti da li smo baš sve napravili da ostvarimo cilj. Lanac dobrih navika zapravo je skup jakih, malih karika. Ne trčite odmah maraton, nego prvo istrčite 100 metara, pa još 100 i još 100. Svakih 100 metara daje pozitivan naboj za onaj vaš ultimativni cilj. To koristite kod ugrađivanja bilo koje nove navike. Drugi je prijedlog da ne zaboravite da se dobre navike uvijek multipliciraju. Ne samo da ćete početi trčati, nego ćete vjerojatno i promijeniti prehranu i okruženje i sresti puno novih ljudi. Pozitivne navike su jako bitne i one zapravo mijenjaju u potpunosti naš život. Pozitiva je zarazna, ali to često zaboravimo. Ako si dozvolite osluškivati, bit ćete iznenađeni koliko se dobrih stvari pojavljuje u vašem životu. Treći je prijedlog da se nagrađujete. Mozak voli nagrade. Ma ne samo mozak. Zapravo ja ne poznajem niti jednu osobu koja ne voli nagrade. Zato se za svako postignuće nečim nagradite. To ne mora biti ništa spektakularno. Može biti kava s frendicama, može biti odlazak u kino ili možda nova frizura. Svako nagrađivanje, svaki pomak je zapravo dodatni boost za vašu motivaciju. Bilo koju od ovih aktivnosti ugradite u svoj život i samo promatrajte dobre i motivirajuće promjene. Uživajte u onom što jeste pod vašom kontrolom i u vašim rukama, a za ostalo baš vas briga.